Niselilika mwendo ni wasa omwe utilikite ndatika 15 musesa mwendo ni tukwita wekio nundu wa kuselesia vilingi vanini na indi ni tawa Caroline mweni wa muteti umundi tuimdana wa wadhandatu wa matuko 15 mwei wa nyanya mwaka wa 2023. Oyo ni vilingi wa mauvo na mbete ambao kunengelelia mauvo alate manengi wito. Alatukumbanesie ne bamwe na nilifanya kuzimika, ikakataa break, kazima mataa na ikakuwa vieta. Andu muonza kwa isia thayo mbangani ya Kilili Kalamba Makueni maendete chathini Kalembwani. Hatutishwi, hatuwezi uziwa uoga, haiwezekani, lazima tukomboe nchi yetu. And we want to ask the people of Kenya to be resolute. Ndongo ya DCP Rigathi Gachagua kuweta tamate isauthoe wawia kithitoni cha ukombo wa nthi ya Kenya. Gavana ni establish ye board ya disability board isuni niyimba wajikomana yiswania maundu ana kuendea nambe siana hii itona kutetheka. Serikali ya Masako kwa dhana kuende ya kutethesia alame na mamutha memwanya. Amwe kama itu matwikite makatumika na imuno in categories tofauti nundu mundu okakambo kwa social na imwe ilanzomu na itena mawia akasiu ya bando ikatweka bullies mitandaoni na muika kukulwa maiketi kile kutumika na ini ateti kuimanthi ya nguma mitandaoni. vilingi wa maovo Nina ukethia na na uthocha nikenda twambililie imwe ndi ukuria twithiwe imwe nginya abaya muthiane na tambililia nikana andu muonza ni matiwe ni thayo tukoni wa kwamukea umuthi itina wangalila mendete nayo chathini kisioni cha Kalembwani kuthela break na kuvaluka kisioni cha Maumba ila iwodini ya Kilili Kalamba kilioni mbunge cha Makueni na kutia andwana maendeno kwa tawiti sivitali ni wa Makueni County Referral kwa tena na ofisamu nene muviane wa witi sivitali ni wa Makueni Dr. Havi Mulini kana makwatie andu miongo thandatu nana ala makwatie mbanga wala miongo thandatu mayitiwe na mavuti wa Jacob Chalo na mauvo. Dr. Havi Mulini Mbithi ulani ofisa munene muviane wa witi serikali ni wa kaunti ya Makueni aina na Mutongo TV ni waweta kana andu 28 ni mama twawe kukwata witi nthini wa sivitali wa Matiliko sub county vala wa sivitali wa Makueni County Referral uvikio kwata andu 41 vala andu ana na mama ende kukwata witi nthini wa sivitali wa Makueni. Tuliweza kupoteza watu 7 ambao waliweza kupoteza maisha. Kufikia sasa nataka kusema that Matiliko Sub County Hospital wameweza kudischarge ama kupeleka ama kuachilia wagonjwa waende nyumbani 5. Kwa hivyo sasa tuko na 13 kwa sababu 5 wengine wale ambao walikuwa critical waliletwa hapa kwetu Makueni County Referral Hospital for further management. Tunataka kusema hatukuweza kupoteza mgonjwa hata mmoja na daktari ameweza kusema hiyo statement. Watu wote wale ambao waliweza walichukuliwa kwa dharura sana na ambulance zetu ambazo zilikuwa karibu 4. Rose Mweni Onduma na Kevin Mutunga ni amwe alame nthini wa mbasi na ala mumete ndongo ni maendete chathini changasia maelese kila chiendeye. Tulikuwa tunatoka pande ya Ndongoni tukipeleka chathi pande ya Matiliko. Sasa tulipofika hiyo soko inaitwaje, ngari ka control styling vile ili control ikaanguka ikaroll mpaka ikateremka kwa nini kwa shimo huko. Kutoka hapo nikakosa fahamu. Kwa tumetoka Ndongoni. Sasa huko kwenye tulianguka sijui. Hiyo gari ilifanya kuzimika, ikakataa break, kazima mataa na ikakuwa vieta. Gari ilikuwa tu na ile capacity yake 46. Kuna watu wengine bado walikuwa wametokea hapo kwa hiyo kona. Hata iko imejaa. Lakini kutoka huko ilikuwa imebeba tu capacity peke yake 46. Kavindane kautunena na Eunice Mweni Kibwana ule mwene chathiki na ule kwatie maumisi ainana na ndikimama uvoni waweta kana ngalisu ilelile mbuleki na kiendo kila kitumia ngalisu ifikia kutoa isi mbanga. No kite ngasia kuma Ndongoni
na tukiliopika muzi ngali ni naisi kondro ni liembe na ndeleva na naume o mwongo naume o githoi na mwana ola ni nakwete nake nutulikile ku na nitwaisi andu ingi baka ni naise muthukumi wakwa na si andu makwa monthe ala ni naina mo uni tuboya mutu sobise malelo withiwe ni maseo nake mwana ula ni Samuel Kisianga ainena ni wawetakana agitie kuichanza wangali no kavinda kala wonie ni athela mbuleki na afikia na kuyovosia valo kwatia maumise manini makutinangwa vala ingi wawetata musie ni mafikia kwasia endo monthi ni wambanga isu kwa bahati yangu mimi mwenyewe nilimanage kuruka kwa gari kabla iingie kwa ule msitu. So katika harakati ndo niliumia mguu, nikaumia mkono. Lakini sasa baada ya hapo nilikimbia nikaenda kuokoa wale wenye walikuwa pale. Manake pia ni jamaa na familia yangu. Kwa hivyo tuko na huzuni, tumepoteza ndugu zetu wengi, tumepoteza cousins kwa familia moja, tumepoteza mpaka wafanyikazi. Kwa njia yenye ambayo dereva kwa upande wangu mimi mwenyewe angeweza kuepuka. Kama angejua gari haina mafuta, sioni kama kuna haja ngurumisha gari kwa mteremko, gari iweze kwenda kwa free. Hapo nafikiria kidogo ni kama alikosea. So katika harakati tulipoteza watu wengi sana na kama familia tunaomboleza. Tuinena na seneta wa kaunti ya Makueni Daniel Kitonga Manzo na ula watambuka nthini wa musiu no kana kunengana ngethi cio kia kisioni wafia kwenda serikali ifikia kunengana ilovia cia kusevya malelo vala ingi wafia kwenda matelema methe mengunu kavindani kala matwete ngali. Naomba serikali iweze kuwajibika na iweze kupeleka kwa kaunti zote pesa ya kutosha ya kutengeneza barabara. Hile tunaona ni serikali ikizunguka wakipeana pesa 200 kwa wananchi, wakisema wanaanzisha biashara kwa vijana na kwa wamama. Niseme hiyo pesa yote ndio ingekuwa inatengeneza mabarabara. Mabarabara ni mbaya sana na inatatiza magari mengi. Kuma kaunti ya Makueni, ngeripoti ya Mutongoi TV, nitawa Jacob Talo. Wala na munini wa president na yundongo ya DCP Rigathi Gachagua ni wathingilila kana nimekwendea vyo na kithito cha utetea Kenya na kumikombo wanthi ya Kenya kumana na utongoi muthuku aina na ndikima mauvoni watu la mutemu vya wa usesei ayasi ata utumia maofisa ma polisi nae kwa kumala simithia kuthukuma kwa vakuve na mbulili ovathukanu na mia ya kiwia kavindani kauwa ikulia ende nthi maendeye kuikala na ngwatanio na umwe Titus amakawe na mauvo. Ngoi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua yasiamo malisa kunoa kana kuthoiwa wia kithito ni cho cha kutetea Akenya na kukomboa nthi ya Kenya. Hatutishwi, hatuwezi uziwa uoga, haiwezekani, lazima tukomboe nchi yetu. And we want to ask the people of Kenya to be resolute. We want to ask the people of Kenya to be firm. We want to ask the people of Kenya to have courage and fight for the liberation of this country and for restoration of democracy and the rule of law that has been suspended by William Ruto. Gachagua ainena na nyumba cia maovo kuya na guru ingini watula mutembo vya wa usesei ayasia nwende na kunyamasia maofisa ma polisi kwa maundu meke vathukani wewe kumalasimithia kuthukuma na mbulili uvathukani na kithito chocha wiana nicho mekwenda ene nthi mavindwa utongoi wake na usakuanine tuendete. The police officers in the country are very unhappy that they are being forced to work with goons against their oath of office. Police officers are unhappy that against their training, against their oath of office, they are being told to kill Kenyans and to harm them. Police officers are very unhappy that they are being told to destroy property. Police officers are very unhappy they are being forced to work with the goons and carry them in their cars and give them protection as they create mayhem in the country. Again, police officers are payslip holders. Their payslips have been raided. They are very unhappy. Their insurance scheme that was working has been suspended. They have been sent to SHA that is not working. Police officers are very unhappy. They were promised a salary increment. They were only given 570 shillings, which is a mockery. Police officers are very unhappy that they are being forced to buy their own uniform. Police officers are very unhappy that they have no equipment. Modern guns are being given to RSF in Sudan instead of being given to our police officers. Officers lack fuel, they lack vehicles, they have to board matatus. They are very demoralized lot.
And that is why 95% of the National Police Service is in one term. And by the way, about 150 meters from where we were attacked, there was a police Land Cruiser that was there. But the police had very strict instructions from the county commander, Mr. Samuel Boyd, not to interfere with the activities of the goons. Sad that the topmost command of the National Police Service in Nakuru County would actually give such an order, because it is the work of the police to protect lives and property. We've been told that they were working in cahoot again with the officer commanding station, the OCS for Central Police Station. Kabinda ni kauga shagwa ni wa makolia ene maende kwikala na ngwatanio na umwe. We want to call for peaceful coexistence among communities. Don't agree to be set against each other. This is your home, you have no other home. And I want to ask all communities to coexist, live peacefully, do business together, intermarry, and continue to work on your cohesion as a people. Ndini vote abilingo maobo Tawataitas Makau. Na inde museisa mwendwa baone bote ukulia kulio yitu yomunde no kwetikilana na mutongo wa DCP Rigathi Gachagua kana silikali yelasimithia maofisa ma polisi kuthukuma na mbulili no kwetikilana na mutongo wa DCP Rigathi Gachagua kana silikali yelasimithia maofisa ma polisi kuthukuma na mbulili ikulo yitu yomunde na namba ni ile 395 na mitandao ni yitu ya mikumukanile ni twitha tuyosa usungio waku. Minister Muveani wa Muika na Mathau silikalini ya Masako Rita Ndunge ni wathana kana silikali ya kaunti ya Masako unguo tongoi wa gavana wa Vinya Ndeti ni kuende ya kuikithia ni anengane mautethio mekivathukanio kwi andu ala memamutha memwanya kuma kauntini ya Masako vamwe na kwithiwa na ngwatanio na ikundi ile iseuvitwe kondo wa kuthinikia aya. Rita anena kavindani kalevi kite cha thini mwanya musini wa Masako cha umathuthia na kumanenga utao asiai na suvi masiana kana andu ala memamutha memwanya. Karo Munyoki na mauvo. Chathiki na kila chumbanitwe ni kikundi cha Nexus of Caregivers and Parents of Children with Disability Kenya NCP-CDK kisese cha Mutongo TV na Mutongo FM mengwatanio na ikundi ingi ni chama yetavamwe amwe maala memamutha memwana na suvimo kumava kauntini ya Masako ni kana kutanania kuthuthanya na kukwata mautau kukonya mikalileyo ya kila muthenya. Minister Muveani wa Muika na Mathau serikali ya kaunti ya Masako Rita Ndunge ni wa mutungia muvea gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinya Ndeti nundu wa kwithiwa mustari ni wambe kuthinikia mwema mathina ala mamekumbila andu ala memamutha memwanya aiweta kana serikali ya Masako ni nyikite mitalatala miseo ya kuende ya kumatethia ngalikoni si kivathukanyo ni wimbitwe atena chende ona kimwe ako ni wosa ciana yi akaitrain ta yuyunthi ni wa MIS na ciana yi cia disability ila si kuimbwa si graduate thini wa court ino ingi yukite gavana ni wa establish ye board ya disability ila yimbitwe yende na yikunikila maundu ama andu alama tena mangutha maseo na board isuni ni yimba gwa yikomana yiswania maundu na kuendea nambe ciana yi itona kutetheka na nzia yiva ainena chathiniki mungami munene wa kisese cha Mutongo TV na Mutongo FM Niko Nyamai ni wamekithisia kana kisese kini kikwendea kwithiwa na ngwatanio namo na kumatethesia kwanzia si kivathukanyo. As Mutongo TV and as Mutongo FM, we believe that every child deserves dignity, opportunity, and a chance to thrive. We are with you. We will continue to partner with caregivers as Mutongo TV and Mutongo FM to provide training, equipments, and support. Oyingi ya siai ni mathuthu wa kwiyumilia na kuandikithia ciana ila sina mamutha memwanya ni kana ikavitwe ni utethio ula unengana wayo wivo wa basari ni kana siende na kukwata masomo. Gavana wanenganie mwanya ucu ketha wi muciai na wina kana kaku ke sukulu ukatunenge sitwa yako
nikakana kakanewe basari o kavinani kauna ke Caroline Etumo kuma kikundini cha NCP-CDK ni mumya wetano kula kwi makundi ma serikali na matema serikali makanisa ova mwena serikali ya yulu kuendea kwithiwa na ngwatanio na moni kana kuendea kumatethia undu vailite andu ala memamutha memwanya vanthi ya Kenya na ningutungia muvea mutongoi na ndisio kamusa isaani yuju nitungie mama that is our excellence wa Minyandeti muvea wingumo nundu ni wa twitikambu na ona kile ndatoa mwitano twitikambu ndatotia na ndiita serikali sionde stakeholders non government organizations na machumwa alama tona kuwa kutwithukisya makegwa agenda ila twinasyo nitumwita nilivotea vilingi wa mauvo kumavaa musino wa Masaku ne Karo wa Munyoki. Twisonga nambe Jane Robert ulane muteti kuma wodini ya Kangundo ya yulu ni wata amuika yulu wa kutumia mitandao na ivindani yi uteti uosa kwa ni ukite wende kuikinyea kuena na Jane kanava ivata ateti makakenga amuika kana kumatumia na kuitavila nguma na kutia amuika dhinani ateo maili teotethesya kuongela miana ya mawia na kwete misingi mesio kwi amuika undula unenga mwene ndhivuso ya kumana tongo ailu na lama tono tongo sianesa isioni si kivadhukanio boni mutisia ni watu banisia mauvo. Jeni ya wetakana mwika ingeni methirumitumika na teti na muno kunoangana mitandao ni kana kunendeto itemba iluku ya tongo imaki uteti kilo kilowa makanya mwika na kumataka na ni matonya kumano na moko mamia ila manena sindu itemba iluka na siute na miao. Ibinda yeye ya siasa tulikile ni ibinda yina maundu maingi muno asahasa kwa amwika maitu matwikite makatumika na imuno in categories tofauti nundu mundu okakambo kwa social na imwe ilanzomu na ite na mawia akasiwe ya bando ikatweka bullies mitandaoni ukethia sene izuni sio si utumeka kuumanga tongo yala mekone kamena cheni na tame kwenda kweka kindo kiseo nendo tabia amwika sukana ona uitumeka mitandaoni you are as good as a goon kwa ukisomo chako kikoswe ni mundu au tumie nae kuumanga na mtandao ni ona tawibithite in proxies accounts kana uko na tota manika oundu technology sio kutumika umeando no itumike oka kwatikana kwa uando membe memetho muno wengi menda reti kuweka utumia mwika na ivate kumatethia na kutumia mwika ila mekune maleve kumanzanzia ya kumokelia vate kumatia mateno ndu utonyo matethia kila kingine kukakosa mwika maitu mwikike kisioni mundu akanenga usiana mbesa nini owisi ona mbesa isu ithika wa mutu musi kwa ukana kukaimbwa ke tempted sana isu withie inywie ingi katumia madawa molevya na siana itweka useless kisioni na yambi olikila maundu ma wanangiko ungi ona kubwa ndo kisioni kwa uni kuli andu onde alame kwenda kwite ibila sio teti ambaye silia kana kauenda utumia nai no takala kako ukethia kako katumetwa kutweka gun in any way we hata ambao tweka musia hii utana ambao tweka mutete wa kipila chochote cha kiliombunge chochote balawi nuenda ingie nende kuthungulula muno atongo lama usa kwa mwaka ukite na muno kusungia mathina lama ende na kumbela nende isioni sia ndwani na ingia tongo ina mokunena nyana nende kumanono meumina mathina lama ethiro miaka mingi tutu yetu ya asia imaitu alame na bwetina ni mama sakwetu otonge ulawe mudhuku na make kalamo yasa kuna ule ankole yangu manze imagine ule ankole yangu nendo matabia oyu niwe ango kana anti wakana kalaka sister aku na brother aku kasi ai sio unuve mutongo iwa kwa ilia they not we nundu sia na isusitu ni soto mande otongo i na ndembailu kwa uwi sakuwa mutongo iwi na cheni mutongo iwi na madhanyo kama development madhanyo kama mesilia madhanyo kama utwa miswada itono kutetea we tamuika ndukendo sakuwa mutongo inundu mundusu oka ena kabasania kanene kambesa kanene kalitulu lakini wa mwithukisya ona ndena kindu tono twa mbunge kikaotethie we ta mundu wa muika. Be careful with the kind of leaders that you're going to choose na nenda kwikia kimuno amuika Kangundo asasa Kangundo North ni ungamite kibila cha MCA nenda umeka civic education kuma ukuni wakula kusakwa mutongwi ona kuikala kwete lotali wakula isundu ike kwa peacefully wate kuumangana wate kudharauya na kana kukita kana kwa nangamali ya mwenende kuma Kangundo yoloka ondini ya Masako nyeni tawabuni mutesia
Musaisa mwendwa tuelekanya na movu asuma kumakuye kangundo tuambe kosa udhumu munini na tuisho kithia tiambelilia kauntini ya Kitui ndukathi vasa. Lumina International Schools, one waku ni mubingwe. Tena primary na junior school kwambia PP1 mpaka PP2, primary school kwambia grade 1 mpaka grade 6, na junior school kwambia grade 7 kubika grade 9. Tena British curriculum ilani ya Cambridge na tena CBE. Wosani wa mwaka wa 2026 ni uendele. Tiba headquarter ya Ukamba Masaku lelo ni wakuma Masaku kuthima kuweni. Tena boarding school na day scholars mawithi luloko maito ni makwendesia. Ila sinene iwanza seothaukia kundu kwa ukoma na kiwu kitathela na mwaki wa stima. We musiai osa ibuso wete mwana waku Lumina International Schools na waetesiana ile wenengwa discount ya 5% na hindi waetesiana itatu wenengwa discount ya 10%. Lilikana musiai wewe ya mwana bisi mwana enengwa mabuku mitiani ngina ilasisi ya kompyuta maleu ondhe kwambia kwacha leu asa mwanza na iya weyo obisi ni osu musiai waiva. Lilikana boarding ni kuma grade 4 kubika grade 9. Nena na Lumina International Schools kwisila 0700786355 yani noti mwanza noti mwanza nana thandatu itatu itano itano kana kwisila 0756646164 kana ulike website ini yitu ilani info@luminainternationalschools.ke. Lumina International Schools, igniting potential, inspiring future possibilities. Sukulu wa Uwezo College ni beyond training, yani nimbe wa kisomo cha mabuku. Alimu maitu ni ataalamu makuwea siana na kusiuivya undu wa kwitha matona kuandikika kana kwithiandika mombene itina wa kumina masomo. Tena kisomo cha matuku acha distance learning, yani mwana akasoma eva asa na kila kingi cha face to face kana mwana akasome ya sukulu. Uwezo College titha na kosi ila mwana utakosa wiyata fashion design and garment making, ICT and secretarial studies, business and business management, accounting, social work and community development, building technology, electrical engineering, hairdressing and beauty therapy, catering and hospitality, languages ta French, German, Kamba culture na Kikuyu culture. Uwezo College tuyanenge mavalua ni mivya ya kisomo va Kenya ta TVETA, NITA, NEC, ICM, KASNEB na TVET SIDAC. Ikwatie ivuso oyu kwa kukuna simu nambani ino 0724-390-322 kana wiyete maofisini maitu alame KIE building Masaku va industrial area kana uke maofisini maitu alame kungethanisia na Machakos Golf Club. Lika mutandaoni witu ulani www.uwezocollege.ac.ke. Intake ya mwaka wa 2026 ni yendeheye. Uwezo College, beyond training. Niwi kumbilitwe ni mathina mamwe kwaliwe ni malenu, mathina mamuongo, mathina mambio, mutambuko kana arthritis kunyetea, kwambatwa ni nthakame, mathina masukali, low libido, kukosa mwana, mathina ma urinary tract infection alameta wa UTI, vandu watiniwe valasia, mathina maibu kana ulcers, metho maku matona andhinesa kana mekwalia, mwi waku wa utindisye sibitali ibinda thimwe kuthiyela thingi, ute amatono ndo thina waku ni wathela. Thina waku withela va kwa Dr. Ndumba wa Ndumba. Nundu Dr. Ndumba wa Ndumba niwe mukuli wa mathina na miwile ya mwi. Dr. Ndumba wa Ndumba aitana ndawa cia miteta moringa, yani ndawa itena mathina angi kana side effects. Kwa tiania na Dr. Ndumba wa Ndumba va Mutongoi FM kila wakana kwambia saa ile na nusu cia weyo au tethe cia kulunga uima waku wa mwi. Nena no Dr. Ndumba wa Ndumba
ndumba kwisila nambani ino ya simu noti muonza 31 kenda kenda 55 kana noti muonza 14 noti 35 nana kana umutumie utumani mukubi kwa WhatsApp kwisila noti muonza 14 muonza ina no uke kliniki ni kitu kila kimusini wa Masaku kuthengiania na sukulu wa Machakos Girls enda kwithiwa na uima musio wamwi mandhana na Dr. Ndumba wa Ndumba oyu na nuwa. Sia mwendo ni twasiokethia Avane Mutongoi TV na uyu ni vilingi wa mauvo. Ekali maikanga na Kathungu Kitui cha Ithio ni maumia wetano kwisilikali wa Kitui vamwana muyumbe wa Kitui cha Ithio Recho ka Kinyamai kuseuvya lelu wa kumaikanga kuthi Kathungu na ula utilikite katika sioni cha Semea na kutuma matumea nzia sia kithekani mainena kana atumi malelu su ni maweta kana malasimika kuthi kilomita 25 nziani ingi kavindani kambua kumana na moisio ula wilelu ni usu na yu ni mano ye ni kwa dha kuseuvya lelu su wate kuoneka matunda. Onesimus Chalo ni watumbani ya mauvo. Ndela matumea lelu wekanga kuthika Thungu la wodini ya kanga Kitui cha Ithio ni menda silikali ya kaunti ya Kitui wa mwana muyumbu wa Kitui cha Ithio Recho ka Kinyamai mama service lelu usu no loti likanite katina kuikia mathayo ma akuwa ma lelu usu mwisioni munene lelu unite kanga waketila basemea wakina Kathungu waketila ngiloni wakathinjina Kithuki market mwakela milia mwakathi yongela tauni kana kachoka ina mitini kana akire lawa kuna wai ukachoka na kwa Kinyamai ni wowo ndaje mwene kitheka kino tunengete leto apefa ni kwitha balabala weba no na bomoka wamugere kindu kititi chende ya choko bika bacha bikie na omwene no twetikelia ndo amadinga na ngalila tsitsilaba no akitwetikile tukine baya to ida no tete atena thina muno ta mundu mwene yakoka imeno alikatetse ida wena ngale kana wena mota kana wena bike kana kwiki bindu okokotetse kwenda balabala wekolika imani lelu usutilekanite katina atumi malelu sumethitwe maisela tusela twa kithekani kindu kila kiumekea wasiwasi mwene kitheka kila meutumia avinganzia isum na imbwa ya twegwa kwetsuo tekotioka tekona anja ya nzu tegime labu tegezela muko tukwa kumaloka ikanga yide ka kutia ni kwethia ndokoneka kwembua chambebe ya bena kibutse mani utswana bengwa chao chakeli imeno ikakwa moka in time gethe tile bana mota no yomboke ukalika yugure ya tena thina muno sana tambulani bya twakua inge meiweta kana bindani ya mbua lelo withitwo kuomboka kila ibinda ni mwisho munene ya kuwa na atumi malelo usu kindu kila kimala smithia ya kutembea kilomita 25 maitumia nzia ndasa kuthika Thungu wala menda maservice nzia imate kwa thoma watho mate kuyaniswa me asiatie nendi lelo no nunesiliebo na wasioka wesilobo ingi na wesilobo ingi so basi nendi lelo ni kana makwate bandu ba kwisila me asia methiuka kilomita 25 pandu bako thi kilomita 4 lelo ni waku mheshimiwa sobezi andu mako lelo Televote Avlingo Movo Mutongoi TV kuma Kathungu ila Kitui cha Ithio ni Onesimus Chalo. Asia ni mathudwa kuosa mwanya wa kutasiana sia mwika kavindani kalasi avikia evindani ya mitwano tanzie mwe ya kuvetanga siko sia mwika kwikonia na mitwano mbatane ni kithio na ndini ta mitwano ya muvayo mwe oundu mwe na mitwano ya andu mena kivathukanio kinene cha miaka ukulusu mwene Bishop Caxton Kathanzo wa kanisa wa Great Light Church mivukoni mwingi ya yulu kavindani kala watongwesya cha cha mitwano kisioni cha Kora kilioni mbunge kiu wala wakulia endwa ndini wa mutwano kwithiwa na ivinda ya unenania na kuosa mautao kwia tongo imandeni na muvia wa usesei kavindani kala ithoko sia kosi wa misieni ni kana kuivetangana na si kombathe osia kemanzie na mauvo aine na kavindani kala watongoze chathi cha mutwano kanisani wangiretera dikizioni cha Kora kilio mungene cha mwingia yulu Bishop Caxton na wetani kana kumina ziko au sia muika kutwana mubayo mwe na kutwana andu mena kivathukanio kinene cha miaka vena bata wazi kunena na kunenga zia na zia muika motao mbe wazi okulika mitwanoni basi na mo methwe na mwanya wa kunena na
ana mamuika alama likite mabikito miaka ya kutwana nikanama ikalike mitwano ni kwanzia ila itailite amwe nimekulika mitwano ni ukwithia kwi mundu munini watwa wani mukuu muno kwithia mutwano usini wekala wina mathina nangi nimeotwana ona nduma aume meotwa aume akameotwa aka na kindu kiu kiitikilitwe kimbibilia ona katika akithio cha Muafrika nundu ukethia twosia nziawa twina nzia ya kuendesha musi ethia mundume ni watu wa mundume kana mundume ni watu wa ni mundu muka itukosia siana na kutukosia nziawa uni ngukulia andu onthe ala mena misi nimose mwanya wa kutasiana sio nikana siike maundu undu kwa ilite ohuyo vo Bishop Gagston aimenda enenzi kavindane kala methwa ni bathukanio mizini methiwe na unenania na koza utagwa tongo imang ndini ondo mwana mubya wozezei bandu bakoza matambia mathe na ningi no twithwe na banga sia alama twanite mali kama thina ni mamusi bandu ba kuthiko sautao na kukulia unumaile kusuluhisha maundu mo amama yosa tubiu maitonya ngalangi angi maimeki ya sumu ndo na kwa siota mutongo iwa kanisa wethi wana mathina thina mutwano waku enda kwa alapra makuungami ya rusi umakuli otao enda kwa seimaku enda kwa pasta waku kanothio kwa mutongoi alama serikali ta sub chief anduma mutaa makunenge utao ndukose sheria moko ni maku no yuwa mundu kana kulika mbangani withi awanangania maisha usu na makuwe mwene ndani kau ayongela na kukulia moika kwethugizia mota ukuma kweatabania ondo mwanazi hiyo lwa metwano nikana kumina mathina mizieni katika mutwano ni taumia witano kwa anduma muika ilama kwenolika mutwano ni Kaundi ya Mombasa ni yombanite kutwa CSSO ya uiti wa muthelo kithui kana TB vamona kundu kwa kuthima mawau aya kavindani ka muvango wa stawisha pwani nolo kwetwe mbau ni muvea wa maundu manza manthe ya America wingwatanio na ikundi ya LVCT wende kuminukililwa kaundi no yuwetwa 10 minute kwata kompyuta muthemba wa laptops 25 tumota tutatu na laptop wa tuitumika kukolania mauvo mauiti na idhimo sia wau ngosu wa stawisha pwani wiwetwa tawithitwe uitethesya muno mivangoni ya muthelo na kithui. Angelina Muse na mauvo enena kavindane kala maumia laptop 25 na tumoto tutatu kuyathukuma uiti Patrick Oyaro na ulane mungame wa mulato wa stawisha pwani ni wawetekana uvanete kumatethi athukuma uima wamwe kutambuka kwa metuki na kumia uiti na mamasongio ma ithimisi ya HIV na TB kana kithui kinene. And so today we were handing over 3 motorbikes to support integrated sample networking system. You know that we have various facilities in the county. And the various blood samples are supposed to be shipped from the rural facilities or the peri-urban facilities to the central laboratory. No etkana nimethite mayungami uthukumi wa kithui kinene na HIV county ya Mombasa kwisilangwatanio na mivea kivathukanyo muvango ula withite uitethia kwatikana kwa mausungio mituki. We are here just to strengthen the collaboration we've had with the county government of Mombasa. We have been supporting HIV, TB services and emerging diseases, prevention and management of the same. And we are at a period where we are transitioning out or transiting out so that the county government and the national government can continue with offering quality services to the citizens. Ofisa ma uiti county ya Mombasa ni makathia vanene walanyo u mawetekana no vikia kwa ile uthukumi wa undu vailite. At the same time, whatever we have received, I know it's really going to support us, really going to help us in the sample referrals. In fact, we have the lab coordinator here who is also happy about it. Now that we are not going to depend again on the donor, it's going to be us. So we shall maintain whatever we have received from the donor, from our partner, and we are going to make sure that all our clients get the quality service. First, I need to appreciate the Stawisha Pwani for handing over these motorbikes
Initially, we used to depend with support from partners for sample referral. So currently, we have our own operational plan, which we are going to do the sample referral within the county. This initiative will help us to make sure that patients receive their results promptly. Kilivotea vilingi wa Mauvoo kuma kaunti na Mombasa ni tawa Angelina Mose. Naende musaisa mwendo tuiminukilelia nenda tose kule yo mundi na nambani ili 395 na ngalikoni ya Facebook tiyosa mausungio. Ikulo yitu tuikuli tenuku itikilana na mutongwe wa DCP Rigathi Gachagua kana silikali ye lasimithia ama obisa mavolisi kuthukuma na mbulili nambani ili 395 ile 395 be mundu kwasia Mutongoi TV ayenda na wete sito yake na mamuthia kasa Mutongoi TV aitwa Philip Mulili wa Kalawani ya idietu yenda silikali yende na ukani mbulili ila si udhini yandu galikone sia Facebook be mundu tana wete sito yake na IT aje nimuvya muno nundu wa mausungio menyu na ende vilingi watu vicha mwendoni wasa umwena ndateka miongo 5 nemwe kana wenda saili itielie ndateka kenda Nita wa Caroline mwenu wa Muteti mwendoni wa saa 3 netu kwa luka na mauvombe yange kwa uiti wanesa. Ni naokethiana notho chandini wa kilungu cha ukunekeli wanze venye nita wa Susan Kabili kauntini ya Masako mthanyani wa uni wa chumwa kwikwatwa kwithwa matu uvyuvu yekwatwa kwitha katwanti kilikumininya kufikia miongo 2 kauntini ya Makueni kwikwatwa kwithwa matu uvyuvu yekwatwa kwitha katwanti kilikumina kufikia miongo 2 kauntini ya Kitui kwikwatwa kwithwa matu uvyuvu yekwatwa kwitha katwanti kilikumina kufikia miongo 2 kauntini Yilufi kwikwatwa kwithwa matu uvyuvu yekwatwa kwitha katwanti kilikumininya kufikia miongo 2 na muthia kauntini ya Mombasa kwikwatwa kwithwa sua uvyuvu yekwatwa kwitha katwanti kili miongo 2 kufikia miongo 3 muthia wa ukunekeli wa nzeve nyeneta wa Susan Kabili Jiwanesa.